Bingo! Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian semua sehat-sehat kan teman-teman? Kali ini kakak akan menampilkan keluarga Upin Ipin teman-teman. Mereka makan makanan bergizi teman-teman. Ada keju, hotdog, burger, spaghetti, dan pizza teman-teman. Ayo teman-teman, kita langsung aja mulai dari Abang Soleh. Kira-kira dia jadi apa ya teman-teman? Wadidaw, Abang Soleh jadi monster ungu teman-teman. Mantul warnanya teman-teman. Sekarang giliran Mail teman-teman. Wadidaw, Mail jadi monster biru teman-teman. Keren warnanya teman-teman. Sekarang kita coba giliran Upin ya teman-teman. Wadidaw, Upin jadi monster hijau teman-teman. Keren warnanya teman-teman. Sekarang giliran Eksan nih teman-teman. Kira-kira Eksan jadi apa ya teman-teman? Wadidaw, Eksan jadi monster warna merah teman-teman. Mantul warnanya teman-teman. Penasaran kan masih teman-teman? Sekarang giliran Opa ya teman-teman. Kira-kira Opa jadi apa ya teman-teman? Wadidaw, Opa jadi monster warna orange supaya teman-teman. Semua keluarga Upin Ipin jadi monster teman-teman. Keren. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya teman-teman. Terima kasih. Bye bye.